Ni satam kra no me buy no na aka 2 days ama mo de mako Berlin say ko ni tisi aye dey ama me police will match time and aju amachi 2 o'clock e ba fa me de mako timbe duru ye na no e na omo cho bibia ye dey eto na ge no ko ye muta pass photocopy bibia na ne pass photocopy bibia ma me say me kwa menye de me fa nko e na me madanse din tini e amachi 2 no police for no nipa makwa 8 amba na me te dem 8 yes Unkwano my family, Minia. Police for 8 cars 4. Yo, hi Germany. Hi guys, Oseni, because I feel very sick. Oh, hi Germany. With This key is sweet. Hi Germany, this work. Hi Germany. This cows. Yeah, the Martini, Sabro, Prempe, and I can say, aha, hi Germany. One more shot. The girl on them sad, the state girlfriend. the Martini, Sabro, Germany. Drove you the Oklahoma Manakaja. Yama or dying now, free GB, she was on a discover go accounts. Oh, Sanity. Okay. And I say, come on. Then you come on. Sir, I dare one bre. Na ye feed you a quasa, watch a quashe cage. Then you would di. To tell my page beyond watching Kuno. My point. So what I say, tell my page beyond now, watch a corner de Kuno. To only at wash at them, said the dinada. Did not and the time on pay mutim be mouse to say chum. Ya no ko Ghana. Uni asem biaka. Ntimeno na me bon dwoso e wo ho. E wo adru fie ho. Timi me kwa adru mu no me sharp. Ene na me tu kwan sa atam sa broken wa wo kai a me betwam na me cause abok na sefo so ati ase na ase me no sa atam kata kure kuta me na stugat an kwan na sem de tena. But me no me obi a me pen fifi mu. Timi fifi mu akohunu se asem mla bi kura wo se satam no opese otu kwan a utimi ko gidi pa kura na dress e de ko e kan se fikasi mu na o ma boni pendengu so se ye hwehwe wa ye ko hwewa free pass no si wo sa ite e ba no sa no fifi mu hunu sa no enam tutu kwan tibese mtu kwan a enam boso bia so o 1 week a obetumi tu kwan akọ outside Stuttgart aba ntene na bia pese mkokọ sra bi ko hwe kuru no so a na me nipa naka na nipa na age ebia on address na obi address ama me na me de ko timi ko ho anu aboleta ama me letter no so na ekuta me no police sha no control wa to say bia wo on the 14th a na so return 16th na say 17th to ho a ye be maka nti esa wo kwa wo return 16th na say wo 10th na 6 days na de ma wa o days a wo no wo be ka na e chro e da ma nti no Satan say person nyina no ni nyina ye dey e hyehye me faale nto ade nya dey ento ntwene because of that chance empty ene dokoto kodu a jam nti me da dro dim de na me bo nyoso kra because na mu nya dey nti you person say a draw fear no upon the any edema mu na the team be gate nda kwese be say nko okro very good hu bi se de obi ko me hu bi e bi to da nde to sa atma to me nya ngopon ayamadom ama me no obi aye dey afa ye funu nti e bi to da the 2 minutes na sa atam to me omo me letter say abranti that's it you said okọ ukrom embassy ne ko je TC ema TC ne ye TC ne say deportation international salary ne be ba no etwam sikem na de nti etwam sikem no say me omo e de ko to fikasi me visa wi that na me 3 months visa ne wi na me kwakọ ri no me kwa no mo de to wo say me science afom wi na mu some say form be ya no mo say de ko je TC amount I don't go back to Ghana because once I'm not back in Ghana, I can't say I should more. SS and Oko. Problem be any. Now, that time, so no matter me, I'm 18 years because me buy an amiss, me feel call form. Into which I may brew 18 or 18 the winning. I feel over family a class one penny for the dome made a fast. It's that on the letter number 2 7 sign. I'm some men sign. No, I don't me people be a mutual kuma. To me, Nippon no Shemerson. Caretaker ne akroma friend Victoria. Ona ka kire me say e better say me sign. Ade no nya sa ono no want me miska because aban emma niska so fama me. Na dynamic team so no toilet ba say yintu me free dine. Na say duru ba mu oten. E say me kokko sign. Na me koye, na me kokko sign. Say de besi bi anya de NC. Me sign we na me two kwan e free Stuttgart ya. Na me man bag nyina so. Aye, because that time they said, I hu when you sign there, baby, I bet you be a do gada.
ntino manya adamfo bi wo am se Zabok e kire ho ena me ye de me ko e ko share wa ntimi ho na sata me oba girlfriend na me ne wo ho oh Stuttgart ese na akwa se nshada nye girlfriend ba se mushia no ma kire na mko ne nyame nchadun okofa yefun nsɛ na mahwehwɛ me ayɛ da akyɛ be 2 months kɔntime nka wa boaguo ma boaguo me nua sata me so me fon ne kita me no na asɛe tim kɔma media mart so mo nkura no we are say easy tina bancha ba na ne kita me sata no fon na ne kita me no bancha ba ne gusu da ha ene eta heyai me se me ntontwene da enti one day ena me de me chip share boy bi fun se ja me wo internet o me chip no so but me ntimi ne de enko online to me fa share wo phone na me hwa de se bia Facebook rebe be cho messenger me de share ne phone mo na me nya message say me hwehwe wo he na wo pese me no di nkomo na me when ntimi ko hwe number na last number ye 94 na me 94 de e be ya ba ya bi say broni bi say no kra so na buza say de nkomo na pese oni mi di no say pese me be fi ni di nkomo na say me hu ache be 2 months me hu da no so ma pewa mi nyawo na me hu se wo ne oba bi atwa picture e da Facebook na saa oba ne nya do be boa wo e se manyem entino bla na bia me de me boa wo me nua am se asame na afra yi ken na wo fi se o kan sa asem de na fi say na wo fi se wo daada because akwako so no oba foforo atwa picture na office wo daada am wo firi sa wo ba ne nchen aban wo yes ana se ojidi se yes mo ba ne kan na o kan no beginning na menye de na menyi ni but ade e bom pusa ne se o ka che me bi se doctor say nya do betimi aye de awo o problem obi ano sato no 17 years nya do betimi aye de awo nti no kan sa se me ene dika bam tim se enya wo na doctor kan se me say na se o ka che me ye the one o ka say o proof Kruma e bi muta pass. Obetuma ya de asende me nyina na mso ki. Obi phone e kita me. Nti me pese obesende bi bia de. Abaso. To do mama 1 week me back to Stuttgart. Na me buy. To me bedroom Stuttgart na no. Say na me betray no lady no so na o baby am betray no ye adwuma no. Caretaker no. E ho Yugen house. Ho na ku diago. Nti na gen e ko ntim bia. Ti ho na me hu gen. Ti na odi ka link kroma betray no. Am betray no so de e hwehwe me. Say good news I dey. Abamba ntine blane nye de yem process no yoma ndi satam kra no me buy no na aka 2 days ama mo de mako Berlin say ko tisi aye de ade ama me police will match time and aju ahmachi 2 o'clock e ba fa me de mako timbe duru ye na no e na omo cho bibia ye de eto na ge no ko ye muta pass no photocopy bibia na ne pass no photocopy bibia ma me say me kwa me nye de me fa nko e na me madansi din tini e kan ma chitu no police for no nipa makwa 8 on ba na mete dem wo 8 yes onko ano me nko ano ma be fa me nua police for 8 cars 4 na sisa bonte wo to mba no mbusa am say ma fa adua na hye me ho ana me nam kwan so kwa medi nam so ma boa me wonsu kakra ne drink e de e hye bag no toto mo de han hye hye mo nsa e hye bag no nyina mo say so mo de han kokugu me nsa nam e me mo okro no small boy ketekita me tuwe mu akasefo mu gina hoyi ti mo atoto me hu nyina hwe ni me ho ti dia pa na be kire say metime di obi bone no mo say yemla na me kama no tum no mo dan go mensa e de me call office baby ko twitwa ma so ntim baby pictures nsi wa so ntim mo ro me huma me gina ho hwa bibia pictures na so fingerprint bibia me nua hwehwe mani manyina sa mo pese mo hwe say kwan be na fa so me ba e be ya mo a so ati ase in straight to Berlin me kwa sa omo transport kai me kwa na mte chiri me nua straight sa na me call Berlin da me first day am no call Berlin German for ne drive me de me call chata car straight to Berlin ko du ye no no mo yi me ma embezo na embezo won so no say na ye German for a ye yi o makoho say ye be ye interview a omo so titwi German for mtitwi nti say wo no ka asem bi otwim ne bi apese ko bi mpa cha o ma wa ye ka se German for a me nwa love ya we Germany broni eti German for brofo omo suetwi kasa omo timbi say wo no ko no wonim say ukohye okrom Ghana for nto mefiva wo wo be ko no Ghana for 2 nete wo German for 2 nete wo na Ghana for ne de ebusa wo
Ghana kuro beso na ofiri eno ko so ofiri Ghana say nti ho no wo na ese we dey wo adwene keke fast na wo kan sem bia dey man tom madwene ti me da me ka chom straight say be free Ghana eno kre Ghana so no be di aduro say nti na me dem ni ba ha nti asema my Ghana ni ba ka che buru no say wo na say we do usa ti munya na life nya dem man asema buru ni kan say ono hu me kwa afema sem o kan twa na abrofo o kan say German na kire ni say na translator ide ewo nti no Ghana ni no kan na translator nso akire mu akire ba say na abrofo nso titwi no the trick e bi na omo e do mu yusu nze bia wo kan bibi say bia mpoma chewo e bia mon kan say mon ka bi ma omunyo o ma tirada broni bia te bro husho mom so montim nti e ko ba no sa menua e na broni ka so mikro hu no opema sem na de me meye ne say me na say me ya ade a me de be ka krom ha omo do muntum nya hwe ti wona me krom ka kire mo say me ka nyina me yem hihye me am so me kura me no obi nyimu nipa na wonyim 2 months no na wajimi Ghana ni sana man kan wajimi na oba ya wo no di news say na won kan ntem na mse me se me de minim no msa de na kire na mso me omuta pass ni bibia e wa ha me ni na me ji ni nyina kire wo ti me ni nyina kire wo na man no e ka say wo twiro bisata me kura na minim sa ade no twiro say me konkoye father shaft ade e chese me ba sa atam no na wo gise wo twen me akra no sat before sat na we etirim sa gise wo twen ama akra no ba wiase ansa akwakoye father shaft ba me tam no na me fifim ko hunu say akra nya 3 months o yefunu mu a ye count ne kanipa we nipa nta akra nya 3 months o yefunu mu no enam pressure no be ma me say deportation sana so fontino me buy na me no ba no free you go house you gonna no ya omo ya appointment say this akra nya 3 months o yefunu to mo yikusi an pepe akra nya 3 months o yefunu mu no ene ekokoye nti wie na me fa fikesi na me komo mo ti fro no salete bone ene no bia nza ka bia na ne ya twen say nyinsen abeba akra no be pi nyame ya adom ye do akọ deportation Ghana embassy say kwa akwaji kisi amaso wakọ akọye father shaft test bibia wie peye akra na ba wiase akra na ba wiase no process be na wo fam ansa na wonya nkrata menu wakai me ya wa busa masem ne tene say akra na ba wiase ye wo akra me gina ho bi ne mpwa mba yefunu bibia kama smart ase nti akra na ba ye no say ye jo passport ye jo birth cert na omukoko hwehwem say original na say nye original na medini na ye de kokoma awo no mso mere mo akohwehwem satan no na omukoko hwehwem a etiki be 6 months mo ba mo jo 600 euros say omako Ghana ko hwehwem nsem the God being so good no en na no boy ho ban ti no meme de me ntia 600 no meme de me ntia 600 no eko fala na de tell say omo tro me letter say memla meje me visa no e ho na abansanfo kan omo letter ne buy no na madam for pa ba kwa mpenasem aba besra me na me nyina ya de ete wasire yetu odi nkomo ye ena me bi letter insurance menua letter we abai de ja we de no abako quick madam for dinani hu bibia kama ntino ekoba no saa no na me madam for de didi nkomo a na ye de ye pie zata na obi tu no badin e okromo anti na ye ye de me madam for de ekobi ena me dem de letter na de eto ho nti no oba na me ne ti no so no se na amanfo kankama fo wo echo mtwetro no Facebook so we do a pen krata ide oba na ngane ti no onya no wawo sa te se wawo ama akra na ba okay akra na ba ye starting krata no process se na amanfo so sha ase a eja ba me ni aja mtwetwa pictures to Facebook na ase fo no I read for I started to ba no secret messages nti no ye say ye ko program no no ba na ye na dwene say e bia ye ko pema e de e wo ho na not know you say ye ko ye nso no me no madam for no free fie wo na ye ko ye no obi a ho ho abesra me ya nyina no dwene di ye ko ye no wo ba nso kura no wo frame ntem bia abrofu suban no e na say bia boko de wo he tam na me ba wo na o shem tam say me duru fie a mo che 5 me nua bring me share all time yes okay
train BT na bedru fi ahụ ma che 5:30 no me ko dru dem me ni oda ho me ni de ko bibia e bo anopa 6:30 na me ntade nyina gu hall ho adenti a me o ka se me na 5 mba 5:30 madam funu ho wa fele on kra na order kra no ntima ne de ana nesa nye se madam funu ase opem asem a nka wode me nsem ye de ekukute ne ba bia se situation we de utimni madam funu so nam so no oyin pa pent no o kana no ye de tu na sa tam na ye gina so pe car man no because no madam funu ye se nka enwumle ma na de che no beko but nam situation na ko ba ye ntino onu so ntumi stand so free me de eko ne ko me ko e pe car ye de e man madam funu ko nti flo ko de e ma na ye tumi afrifie ye tena ne ye tumi afrifie ne yi ma dress na me ko da me na mfo ho na me fa ha na me yesi ntina ma me nkrata asem ye de etwetwe ko akiri kaka adun pempen so a onsa e ba be kan nkrata pon problem a wo fam ne ade afei na akwakoda no hawo na ye pamo oba no nso ane be boa wo very good obedi wanim edu akofike siem yes even no bibi no abre fabo na awo nyina mu anase na yesama na wo menua say ya wo mba no me nti me no satanam say May, June, July, August na September nti na letter na buy nti satan nyina no na say aye etu nko anti na wo mu ye de ewura nti ja wadamfo bia wo hyera nya yikwa no apana chew satan no na boys on we dro fie na nam kosere mo koda nti dro fie me ta ko nanti kromu a ku satan shop to shop train mitimi fruit train na me call last stop na matena mu a na masan da bese call last stop to train driver ba ko guza na me bi ti ana nyaizo me from na kusi na masan change na because awo wom with me jina ba me tiri me na hye me ma fon aduan ko me di kura na aya me se bi akosi ne kuma di kura o me what you say di kura o me nua nti nkakra o wa o ba yesi bla na me ko e wa na wasa kan ho nti wo buza o kan ho na ko tusafoa o se pie ko nua we list mistake no afraid police she o ya dey we list mistake no afraid police kutifo nua one day kwa don buy me tim laptop no say on ba no buza se won dey na dada no so la media we figana what dey dada no so no satan do chimente no be jina no mo anu o se wono no mo je satan drukata ne kitame o mo je bobogu mo anu se me fa school bag na me fa mental dey shape na me bia o ma me 10 days o me so me hu me ere mo bia enye izo 10 days o me so me hu me ere mo bia me nua oba no kra me mehwe dabi ko hwe wan na ne me twa madam fu ne se me twa madam fu so no be 2 hours 30 minutes away from here miniska madam fu obi ya me hira no ontun kwanam no so me nua me twa metfa ide ama obla na madam fu twa metfa ka nese partial me ko e jade chia na madam fu no ade me ko madam fu ma me hu say yo ba bia Chinese restaurant a ife no buffet ni ye o ya no akọ no akọji bia that time come ko bia chu you say the okwenye de this o kwa utimi wurewura mo se mo hwe sa na virus na o so o mo apia ba na bia wati de bia aduane ne ba na bia wo mpekura na eso what e wo se wotena wo na bia foforo enti me kwa madam funu ma me hu sa no ma we se nyina but na se madam funu pese o ya adam me ne je but na me nye ne je bi e dey that situation what I say yes njeja sata me kwa mental dey 1 or 2 be present no ti madam funu na de mental dey we dey even ma dey na ma she na se na mo a nte bi o hwa na oba nso be fa madam funu girlfriend ano no ho adamfo ntina so mo communicate nti hwa na se madam funu ne ge na kasa na so ne me so me ge na kasa na bibia boko na o sesan bla na me ko nua ya me say I light on off yeah adrenaline I say weather no yes yeah to so me sa nti ekoba na sa na sa akwa say uni choice nti say wo san de eko nti me ko na atume nti last one akra de
me ko tena on 2 me ko tena be 7 months my bro e ma ni twa my address him kroma so twa address him 3 months automatically no bibia office system nti no just ko fa lawyer no san start bibia ofro nti say me tuo na me da me na mfo basa no twam ejimi no manyina kogu kela store room menta de ne me pabo a me hyehye nyina no we yini nyina yede ada kwakwa kogu store room menua enti wan kan kire me nti God be so good na student apartment be to baby nipa no wo mu no free Germany ha na madam fo so yede enim no na me ne kasa no so menua ene se nti ono kra no okon funeral na mo na mane ba na meta ko ntra funeral na yede ehume ena o ka che funeral nse bi obetu kwan no beba te me kokoda o nti time so ya wa manam ka che funeral nse ne meto aso ayede etueska no na me ko hu social for na social for no yede busu me no mo tueska na yede ama nipa no nti me ko tena o be 7 months nti before me ko tena wona me ko ya address me ko address me ko address tiki 1 week de bayene nia they say wakwa akode da ha ne pamo na yusu to ni yu no megu abonten ni ade ebrebe ne druye e ma fe abrewa eyi puma kwema e kan no ma e won krata oh menua aka asem the channel say the sisi ni nyina no memfa nse nyame hye ne ho ni munyam na nanom so ye de boy ho ban sabebe e ma druba bi no ba na asa afre me no frame se memla no satan ma so la na me ko me tom so fo nim mam so fo no kro pa ba se de we oba ndo afa so no de menye de menko no so fo no ka se mi se o peso kuku hu ba pa e o Ghana bag de amenye de menko o so fo isu kran betina ofi pen e ma we de we me na asa twede e o so fo no pamo yes o kire se asa na asa o na ba no ma bi de e wo wa asa no di bia be 15 se na dwen se bia me mekana e de emia so ati ase nto fa akwan bi so ye me nkoje me ko aduro fie na me nkote town na ye na sense na me so okay nti no ban sa ka asem mra na me to so fu nanim no as a show to respect no ndo ka asem no na me frame madam fo ba ka kire na me nua pa na wo ba na frɛ wo no be boa no aso so fu no ka so fu no tumi boa wo tumi doge so fu no na me kontim ko yeso no nyame ncha de ko 3 months pepe no me de me nkrata ye de e de ma me nti hono de no so okay me nsa ka me nkrata nti afi na blabo no e be hyase nti opon do bande eye me nyina no so me nsa ka me nkrata no me ani ne bone me hu se e de sisi ni nyina e bia na nipa bi na hyase nti afi de me so me yi makoma mu na ma kire no se bi nya adwom bone na na yes ti me je me nkrata wie no am say 3 months time am sane nkrata no wale no pieso so what I say because upon do de me nyina no say me na me penasem a na me ndona ka me mfa me krat me san me krata na nyede en san ne nwale me san de wale no e ma abrabo ye de e start e say bi de e koso kama me do mo ko Ghana e ba e ko Ghana ba e na anu so no e na bibia e san ye de e say ye manfo san be wo mase me twa no me bu kan se mi kire se Ghana o hoyi unya ko ba oni ma ye basa anya na aka kire me yeah it's serious so the moment you go to Ghana no unya ba first time go Ghana ba bad ya no majime baby san komo no de to enti e ba nsa na ko me ko Ghana no mfa nsa ye be ko Ghana na nke kwa di be 6 weeks because after na ma school me je me krata ni bi ma school bibia de awia pass me exam bi enti no before semester start ejuma no me yese me ko Ghana ko di holidays in ba na after me start ejuma full time na yese nti me ye de me start me ko Ghana no ono no ko mu one nkra ne kokodi eye na otwe me ensa nsa ata na otwe me ensa de me nya tammo mo me nya tammo ma busu afọ Ghana to mu di kanja no to mba e na yese me so mo na otwe me nu a me so me di e wo Ghana ho nsa ata na me nya tammo ma busu afọ timbedru ye no se na me na wonfo bi mo ha won pema se me de wo ma sese wo che Ghana ko ye ma se abrochiri asem ati ase me dru me ba no me flight se tu jame di tu jame yes nti tu jame no ade chen no se wo kra na fa me airport na me ba nti tu jame no me se twa express ticket ade chen ye na me belande e wo Germany ya na menua ba ko en na danfo etu ka e be fa me o me fa me no o mo do di me kusi me kwan no o mo di sim kwan no o mo ko en me gina kwan no 2 hours obi a wo free Ghana aba no 8 hours and 7 hours e wo plane wa ba be du fie wa bo punu yes
pronounce Jimmy. Me jina puno Jina prochi 2 good hours. I didn't know why that was safwa. Me nyira mesafo Ah, so why jina? Me nyira mesafo a. Say nsem a yake kan kire oba ne ntino mpemanim kra ide. It no oba ne shefi o. Shefi o ntimi. Ana wabo. Me dra Amsterdam no ka kire me nsan ko Ghana back. Na me fi o. Na office ya gudi. Office a gudi. Ana ko jina prochi. Ko jina prochi. Nti mi ye na ono ahun se de yakore ne nya na obi me wura mu no. Na jam ko fa me mma. Ebo me bo na edidi agura. Freedom bedru ya me wura fi ona madwene krekrem say say wo ye fast na pay adwuma ye. So am pay adwuma be san ye mobo asako libu sa life na wo first no me nua. Na mko hu situation be okruma no mo yes okay. Your course be we talk for 6 months. Now the pay adwuma that year. So God be so good me madwene fast. Nti me ko dru ona no me ye course 2 weeks na me nya adwuma. Na me ye dey. Me start adwuma. Nti me start adwuma na me ka kire oba no say bosome so a metua dan ka nti nkura ne sika ne ba ono onye dey won fa bi nse bi man nkura no no nso fa bi nya dey ento no metua dan ka etua de na dey agufie na de be ka na mesome hu ne mesome ye de be ye o ka chem se nye ne fie na metna be si nti na se ijaya na se ye dey ye se ijaya ene ke krik nti ko ba na se akwa se me mpese me ya de ama akwa police sem ne yi nti nda bia no ntokwa na mso okay say primpra ma na anya da ama ene oba wo se me nkwa amede meko ena me ne ntem ye de ye ebisi ne anya me ya adom a meko ya meto me bo ase say no me mpepere mo nsa anya de enko hye relationship manie bia mu meto mo ase tena ase kakra na nyangopon yi oba bia ne ho dweye de de ma me ene ye me nka enyomanum abrabo akoyie abrabo ni madi ni yie me pray from the beginning but at the end no me ni age because and then me hunu say aka fufu ken so ati ase and me say nyame aye de ehira me bra me press atam ni nyina no and then no me free sa no mani nyina mu and then say bi de mpesa me ye bia no kromu ano metimi ye de metimi ye ablabo aboa me nam say bi o me so no cha me share me ho den ene adwuma den a me ye ntino aye de no masisi so ama kama at the end and sama woka yi nyina no bodo tofa ebe obi tie wo sa wo sa problem ni sa eye na adwen se ase nyankopon kura na ase ewiase no kura no ma blessem nti wo pese okwohye no ho akonfo abrochira me ba yi me pese me ko bank no me say so ma me se ni pa no wotie wo asembe na be kan chese e ma worry fear na no ye number 1 mission number 2 e bia na fe na obi nso wo Ghana obaso de ho ye ne de wan de so pesa ba brochi e dia futu ni ahomboa be na se ni pa no wonye e wa bra wo be ba ha se opesa oba okay the best starting say any can for starting free Ghana na family we ase na mintomofo ni ye nuan mo wo Ghana muntie ye de mpesa meka amamu nyina motene say wi ase de beebi a opesa wotena eyi bia no obo homodin a beebi a abebi to bia no empoye sa nse nyankopon ye wadom na wonsa so bi mu na opesa otukwan a obi na obesizi ukwan akwanto de ye sabi etime ebie wadwenu e ma hunu ma bibre but de mo fan show mutirim ne say mo fan hye omutirim say aha na ebia ne ye tewa ye di nkomo yi ebia obaye na no obenya na sene a ye to osisi ye abrabom edin e wa brochira ha e ka me nkran ko bia aba abehu ne ete yes so Ghana na person oba ye nyina no sabio ewufuo kura eyi sabi esamafo what as na atiasefo ye hiamo sembeba nye nyina ebetuma ya da atoto adwena di nkomo nti obi abetuma aba but ba na oba na mfa nche otirim se eye bete na oba situation we fam aka se dabi so atiase nti me de me no ntu obi avo se obeso tukwan a bla because me ngo kasa me ma no aka kire me se bia me what atiase so na sorry sa ena afutu a me wo ema obia wo hwe me bia situation bi se owo mu na adwene aye na se bia wapem no menu a hwe menu a utie me bia se no sabio se wunwu ya unim ne obede ubenya nti abrabo bia mu so no mempa aba emo aba mu nyede embu because the more na wo sofa no the more na ye hye odin so wo firi mu fie a wo di sua no ma bibre wototo ne o ma yie wo hwe wo ye wa ha wo hwe wo ye wa ha wo hwe wo ye sabio nya wansi dia first na nya wansi dia na wo se na nya wansi dia
ube save bi so ati ase ntino metwe obi afo say mo obi a abamu mu e wa ablabom teneti bebeyi ambiya onemre sa emre ne so na so o da kura na scan beba abusuafo e cheche bia nya e da wase se onya amre san de hwe sa program e wa ti ase so ne office na high Germany apacho obe subscribe so on na send me a bill bi so na say the video need to announce why they watch it. Yo, hi Germany. Hi guys, Oseni Gasafi Vilsek over here at Germany with the This case is sweet, man. Hi, Germany, this work. Hi Germany. This cows. Yeah, the Martini, Sabrok. Primpe and Ekase. Aha, hey, Germany. One more shot. Don't go on them sad, the state girlfriend. The Martini, Sabrok. Germany.